akozaba bahanikire mitima niba nabakozi tibagala kulanga bagala basigale mu bifeebyo ngati batufiriza nga district batufiriza se committee seyino okumanya n'olwekyo tulina okulanga ministry wadde sente next financial year ebifo birabira tugenda kubiranga era balina qualifications betegeke Sempara bahira amagezi ngo bagumire cyo kuhakanira emirimo n'abandi kandi orasinge n'uwaratwara umurimo commission tuyinza kutabaho sibanyo omuntu kujja kuli mu bantu teomuntu tayagala kumuvuganya ngera kola kutaba nabyafuzi bano bandawe bavuganya ne Museveni nani bonna bavuganya kati president anu tebamuvuganya singa kuboye ya yamuvuganya bana na ate nakoli yola bakola mirimu ki ensino ya kuvuganya ekizibe kindoze kikusinga rundi kankete kironde kirunda kiri kya mparanira Overall resident the issue at hand, it will take to affect him. Timbrora hamwaki ogenda kugeza yangu kugana kwa na nyuga mwaki. Twashikira Lydia Asimwe okutugambira hanshonga okozeri. Now that even it has come from the process, who actually are supposed to be responding to some of the grievances, I decline to give information. I think it's my right to either give or decline. Abakozi abo bwahati barukurabira umurro yawabo mwebaza and co-advocates batinisirize no kutwara district omukoti gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto ntugumizamo na namakuru abakristo bekereza ya Kamwenge Catholic Parish bajagwize ekiro cy'embabazi ekiro kuzu bwa burusande rukurataho hawiro Pasika kandi aba bashabirwe okwebembeza rukundo. Bwana mkuru ahakerezia ya Kamwenge Catholic Parish Father James Isabakachi nuwe ayebembiro kushaba obwa Kristo barukujaguza Sunday y'embabazi ningashi Divine Sunday eyarangirirwe Papa Yohana Paulo ahabwekerezia nkaturuka. Muhangara muhandikira handika ebitwe nuko bigiriza no kusemererwa abo Yohana no yahandikira kitabo cya Revelation. Sandeji neyongera kwizusya abikiriza okukora ibikorwa by'embabazi okwera enshoberwa okurwanisa enyombo zo mu maka obotebirwe na nokukorera amaramizo okureba ngo gabasa kutera entambi omu byentunguka. Nimbatero muranga okwombekera ruhanga mugisa habukwa itwa abantu bobusinge buno ruhanga nitwa herizo mugisa kwombeka hekaro ye nahabweki n'omugisha gw'amani munonga habukuba omuzungu eki nakyeta the legacy ekiro ky'embabazi obutukuvu bwa Yesu yaje kukwera ekiro embabazi yaturokora kandi icyo turagiye ekyo okukikora tulimanyikizuka tureba abari kusasa nabo okurigirira ahabikirizo mu Kristo nibagira ngo kireki nikibizusya ebintu byingi omu magara gabo ngo habwo kuba kibahwera cyango okuhikiriza enyikiriza yabo. Kandi ekyo kikuru nikitumanyisa oburungi bwa Kristo okurya kimwe aha kyakatane kiri kwera kuko yatugira embabazi akatufera musharaba kandi tutandikana novena tugumana twegambirira kandi zigaruka zikoreka okuba mutumisire longeno obwamutera icumu akahumuka akatali mpumi physically konka akabari mpumi spiritual. Omugandi abakazi abafumbo omu district ya Bushenyi barabwirwe okurekeraho omuzego kwangana bakasigaho amaka gabo ahabwe imihondano ngo kureka bahamera harukiri nebeija kuhangura.
Ebyona bigambirwe nyomwebazyo aha mukoro gwo kujaguza ekiro kya Mariamu aha kanisa ya Keirere Church of Uganda erukushangwa omuri Nyakabirizi Division omuri Bushenyi District. Kurete bitu yarabyereta umuruwe. So ekintu cyo gukora cyo kugera ka project mu kayawo ikintu cy'amagera ki kana tubandike n'ibintu byo mu municipality. Kinga todo yawo. Kigo turabo no tureke yo turabe. Nyonaza kuzuka tare kaza kuzuka mu kali banya kadi ya kutura. Nyoka za kutura. Murule ebirunje mwagizere muta mwakoze. Gambira woshite na wutu mukama kuzumurire bwakoze ebirunje. Takuzumurira hamwe bibi nakuzumurira hamwe bigiraki ahabwe ebirunje. Sente zona ezirundanirwe zitirwe aha rubombeka y'ekanisa kandi obirari omugenyi mukuru Kada Benson Mugisha araganise abashomesa ba Keirere Primary School ngo buri mweji orakore D1 buri mushomesa naija kutunga emitwaro 10. Imwe bachara n'icyo cyane kandi bagambiremo wanoza ko mwanya 15 mweto misho ganje ahindi nora kusasha scripture ya milioni ndipo kono shaka umwana yabara kutumanya akundi wa mukigo wa mujyachi Gashakwa Anthony Atwini na Michael babashije muri district yambara bashabirwe okwatanisa na nabakazi babo ngucu bahwere okurwanisa obutabanguko bwo maka ebi begambirwe saba Deacon wa Rwansinga obwabire nata omuburizo we kanisa ya Itara ahantebe. Omukoro gwo kutomburza medad kabesa Antebe abwe kanisa Itara mu burisa bwa Rwansinga kwayebemberwa Venerable Reverend Danson Tumwebaze orusaba Deacon wa Rwansinga mu ruba ya Kashari kandi ogu yabanza no kumukorera emigenzo yo kumutasiyo mu kanisa ogu ya Mutantebe amakuru gacho ngu ya mukwase kanisa Itara ati waweza kwasa mu kanisa iki mbona tukushita mu Ntebe yo gukorwa kanisa yo mu keje Itara Church of Uganda muchabara gatateyitwe no mwana no mu rwera rwariwe omukuburira kanone Danson yajumirira obutabanguko mu maka oburukureto abashija okugangaza emitima kambagambira abashija bakuru ko okura omwago gucyo kangambira wakura ekane yofite ko bano yenda obatokwinda wareba batabana babo bamera ikintu nanye nawo namera ikindi no mukwata no tara kandi rafu y'umwaka kansina no mutabano ogizane munonga obeno manyango hati otarika kushara pressure usigaze shukari haleluya Omburizi Kabesi yaraganso ko ari kuza kutanitsira kushaka kanseji turiyo mugombeka bwe kanseji kumwagireba kureba ngo twabasa kujombeka twagishakara abo kubana yetenga sente nyingi miliyoni 150 bwe nimbashabo kwatanisiza hamwe kikarebeka ngo twayombeka kanseji yabasakwa kandi izina ryaranga ryahimbise nkaba kurstayo okurigerera ebyariyo natwereka omburuzi enkwatanisa n'entungukana byona tetekatekere gukora n'omburuzi wita natwara umuco gwo kusimarahanga abo kuba ahamukuru gufita omburuzi witara Church of Uganda hantebe kandi okuta omburuzi hantebe no kuhamya ngoze kure mu yabo okora n'abakustayo ncukuru eco kubanza no bakunda eca kabiri obaburengeri y'amazima eca kashatu obashura baruiro maka obakora n'emikoro yawo y'amadenyi n'enfu oba omukustayo no mutuze mugenzi wabo Engineer John Twino Mujuni kandi Director Ministry ya Mizu no Buhangwa yakoreso mu gishogu okushaba biceriza okwetantara karuru kendwano twaza kutera karuru tureba umuntu akozere ki narishi nayenda kutukorera ki wabuga no muntu wese imbere nawe tirutaro muramukanye mushemererwe mugire ngo mukama simu omugandi makuru abarisa bahirwa umwoga go kuri Center Maza Mukama bashabwo kukoresa obuzunanizi bwobu hamwe n'obwesugwa na rukundo ebyagambirwa mukoro go kutarwe Reverend Kenneth Tugumize mahantebe y'oburisa bwa Buyenje mu Runombe omuru Rubindi Kashari ogu yabanza no kukorerwa imigenzo yo kumushitamisa hantebe
Reverend Canon Amwine Kizinduka orusaba dikoni wa Nombe niwe yayebembera okushaboku kandi yashaba Reverend Kenneth okulinda jo murumo gwa mukwasibwa mwene otako kushabaranga kakuhereza obwenji okubasa kuri center amezo zina bizu bitarakushana zina mitu bitarakushana zina mabara gatarakushana ntushabane ntama nazo kurira kariyo murisa omuriso kuyo buriso butandika no murisa w16 kandi oburiso bukize imyaka 45 kandi tukatungaga chance yo kuteka omurisa Antebe mwene simarahanga ahabwizoberi simo mureberezo wankore owatiro muriso ogu sima Canon witu Reverend Kenneth tugumizemu no murisa w16 okurgo buriso obu bwabuyenje bwatandika hatizira mabara nogenda aba trading center shanga umushinja n'umukazi buri omukina woru omushana azinda omukazi nazinda owazira nawe tuweye kina woru bireta ebire kina woru nkorogu ahabwa biyenje emyaka yibasiya tubakabugiraga konkana simarahanga nko mwahure u16 okushanga ngu ruhanga yambasa igura nko rwiki ninye bataha Ntebe ahabwo burisa bwa biyenje ma akutemo mu Ntebe omwahuro ncoreka ngo hati yatunga ubushoborozi bw'amani abukwa sabadiko no yamuta Ntebe yamutaho on behalf of the bishop abwa TV West ndi Evans Saremwa na Aiden Bataringaya umurebe wa TV West umurunji ntukusima webare kugumanito na nokutorana okureba TV West ncherize mbase kwa nimpomuraho ningaruka namakuru gandi Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet. Superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Orwokubanza. So, ntubasa kwerinda one wachebeza. Yes. Chebeza shahe. Kugenda wachebeza wazumwe rwaro bakuchebera bashange hepatitis otagine hati bagumizamu bakuyimmunizing ninga bakujemesa. Yes. Hati bakimara kujemesa kibankimanyisa ngo no borubwa no muntu gwagine tekabasa kugireta kwata tekabasa kukwata akubajemesa abakuba umubiri gwawe gwina abasirikare abakurinda kugira ngo uwo urire butakagira butakakwata. Okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu ekyo tariyebwa magaraga ugona ivinda nkamazima ayi abanyankore nibagira ngo endasimwa haburo waje mwini ntwara umugisho kusima madamu asimwe Aneti yebare kuba muzire ninyujuka nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe fize bura kongo kankwata mukono
wankunda nabo mwana wambera muziri mwene urahanga kumpere mishi ninkusima ntine bwariciro nkera hamutuma yebare nahindi oine omukono omuryechi mukama akumpera mishi hareche shongoro ombiburu ekinkwasa kikugira ngo Yesu akanjije imbabazi ecyatipona mwene akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuhewa ushizo mbabazi habo kwikiriza konka imwaba mwini echika nimura utemuzachire. Amazina ni Nyesimba Jike, and of course nyori izoba nije kusima munywano wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima. Yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda. Barukayo uko mukahumuro ntugumizamo konka eshwekeki natayayisa chairman wa Bomasel Mr. Fred tulyachira kabango tuja kugenda ntutera touch mpango munonga omu roadmap y'obururu obwa NRM kana turugambira kutereza ningashi okoreka interest ningo kwanditsa aha ntebe ya LC1 ninga chairman wentebe yokubanza kwatandikire kandi kurumu kugendo misho mu studio B chairman nuko hari kandi ninja kwija kuba nimwakira abase kuba natuyanjura kandi atugambire yasiye chairman nakwakira tugambire wihire yo forms zo koreka interest zawe ezo kwatara NRM ebendera antebe ya chairman LC1 kandi umwasyahi tugambira roadmap ejo yebare umutebe kanisa rutugusa abanyaboma nimbasima nimbaramusya kandi ndikubaye mu kirangundo muri ingaruka muri nyija kandi kecyo wabuza tukemutandika kwemurka ningashikwereka interest ebiro abernabena bwanyuma bwabebembezi ba NRM abapati kuturabya omu roadmap kandi okwemurka uko kuhendera ibiro 30 nabwanyuma umubiro 30 umu numwe turatandika kibanza ngo turatandika campaign kandi obururu bukaterwa ebiro mukaga umubururu bukuza kuterwa twine obururu bw'emiringo mingi twine urukwenda kwatara NRM bendera aha cyaro chairman LC1 kuja kwesimba mu general elections twine urukwenda kuba chairman wa party aha LC1 twine ubururu bundi ubwo kuronda ba memba 30 aha kachiko ka LC1 so structures zitu twine mainstream twine mu bw'abakazi tuza kugera mu bw'abashije bw'eminyeto abakuzire abantu abino barema ha mubiri hamwe na veterans. Chairman tugambire ni chetengesa ki ukubasa kuba no yoreka interest yawe ninga sho kubasa kwehanditsa ni chetengesa ki kugira ngo wargayo wayereka interest for example okuza akachiko ka LC1 nibitse biri kwetengwa ntetenga musente ntetenga kuboyineki okuza kwatra ebendera ikibina kuja kuza omukaruru kabona pate ekachwamu ngo orayiha yo fra orihe yo nanka nomination form yona ashashura mutwara so ubwo no gushashura wanu ndakwata frag konka ebebindi ebya structure ebitari mu kwata frag kugira ngo niwe chairman wa party a LC abo tubakushashura abo tubakushashura so koko no bakohereza account uzo mu Centenary Bank
ushashura ukiza kushashura utwara nanka ni payslip yawe aha wa registra wa pate yawe kurugirira umu division yawe ninga gombora ninga ward yo kuburamo bakugira ki bakuhandika nabo bakuhereza receipt yawe hati kimanisa ngo bakusibura mwaza kutandika kugira ki kutandika kurunda abururu mpora ukikombanda ukubamanyisa kumarumu mwesimbi akaruru mwija katera ryari akaruraka kuko nanagambire navuga ngo campaigns nizitandike cyabanza zikomye biro bitanu so akaruraka tuzakatera ebiro mukaga ukwezo kwa gatanu twaza kuzamo ubwo turatera akaruraka then tukiza katera twija kandi kereka ubuciko buturije kubantu tukora nabwo so nchumanyisa ngo akachiko aka naka pate NRM kakuja ngo nakachiko ka LC1 aboko muntu nabasa kubatwira chairman LC1 konka atina interest for example omukwatara NRM bendera namazuma aka nakaruru ka pate ya NRM harho abatacenda kwesimba nitumasa ngo ntije kwijo ndijo konka pate negera ngo harho buri no shanga abantu bine bintu bibiri ushanga chairman LC1 kandi no chairman wa pate ni chairman LC1 aine bendera ha NRM kandi nabwe ushanga na garuka aba chairman wa pate so no ronde bintu bibiri nabwe tubakuze baranda kubona basa kuberuraninga byona no ronda ebintu bibiri uya muchimwe ningo sharimo bitwara byona kandi nko mukachiko butuyine mu chairman ubuciko bukuru mbwe nakachiko kakuru turonda mu chairman is the positions vice chairman general secretary for publicity na secretary for finance nubako abutkurebaho abarabe bebembize ikintu yes ati nko kuwa tushobora abakwija twatachirumbire bo kutera karuru abarije kubamba batera rubururu nubaha kandi bashemere kuba bine cyabo kubantu manyaro kushanga bine ndanga muntu tugambire n'abantu cyabo abarije kubatera karuru seriyo na neza kubarunda nabariyo mu kitabo cya NRM nabine ndanga marabemba batera karuru abiro mukaga nko kare aka ekibina cya NRM omuntu wa NRM uriyo mu register nubashime kuba natera karuraka we kirizwe kutera karuraka abo kubato kabo tari mu register kandi ukaza kutera karuru aho nchwanchi manyisa ni nahaba mu bushuma oba kwanga kandi ubase kurete bizo so nico bagiriye mu abantu mwe handikise naka no NRM bayihandikisa nangwa bagakabatika mu mweshu ijume fubargo muri yebe kuzaka bazigenda bazidictorizinga so nambwe na hati tukumanye biro naka tukumana abantu abarigo mu naka mu register benyini abo kuba registers kurugera aha information ni twirwe neza kwija ahizo bari kutera kugira ngo batakagira ki batakaza kwatamu bakatandika kwiba karura so no process ya akaruru kitu ehiyahika akaruru mwaza katera muringo cyo nako garuka kutera kwemera umugongo ninga hata na hakuba haruho ngo box akaruraka nakaza kuterwa umugongo ako baka boxi materials nizibasa kupatede sako bitazine zo kateze so ko kabije no bamanya ko bukariya kaje no bagira ngo ugunerias uguna kabango ugunori so bakumanya kandi uri no mu register so no tera karu kuna ko bantari mu register konka ndiyo mutura w'icare cyo abantu mbamanya tinkwicerizwa kutera kandi ubundi ntwire muri yo muturage akarura kana k'ikibintu so cyumahisa ngo go taragire mu register musa kutegereza akarura kandi wano kunde kibine cyo abo kubana na nebinde bina nabyo bija kutero bwa bija kuronda abateze bakarura so nicyumahisa ngo ukoro tari mu register toro wowe kibina cyaci cha NRM ako bakuru ni kusinga ningo kansinga nkamanya ngina bikiriza batatira karuru abakize kutera karuru batari mu register nicyumahisa ngo ni kwababera nibasharamu ubururu bwaterwa enewe kategereze
maybe turukwirira rukwendera akashonshoro kitwaka nobasa kugira kandi message wasindikayo utugire ngo umuntu utakehandikise yacerirwe ninga still nabasa kuzayo ayihanditse kandi ayireke interest ye umukwatira NRM bendera antebe ya LC1 webare ngo kutagamba okwe handikisa nukukomebero 30 uyu n'ikiteka teko agende ayihandikise kwaraheze kwehandikisa atandike kampini komebero 5 n'ebiro 6 zo mu rubuga tera karuru konka hine yakunkwenda kurabya makandi twine na register is a national electoral commission nazo rya ground nazo bakazire kuraza abantu nibaza mbeshe ijume za display so nazo ziri mu Buruseli eine namwe kaboma rya boma primary school uruna yenda kumanya ngo izina ryo mu register ashumazeho ayicekinge kandi yaba taramu arufu muzo kwiza nabagira cyo bamuguidinga nareba kuyana hariho aba transferring ukaba basakushanga ngo transferringa atarchi so so ni mbashaba obushagike bwanyu omukaruraka abanyaboma mwije ebiro mukaga tutera karuru tugumize muno buhereza kaburijo wagamba abantu abari akaciko mebaka akabuzo kanje ka muheru wagamba abantu abakaciko secretary publicity abantu betenga nabo kubanza kwanditsa ninga kuba kutorana chairman ninga shabatorana flag bearer ora kwate bendera nawe nabasa kuselecting umbantu ninga nebehanditsa nabo bore kajanta mutera karo abona behanditsa bereka ukuba kwenda akuba n'entebe ni position so nibehanditsa shanga baruka bashatu nabo bazo mu karunu bakaronda form zimba zihangaye aha NRM offices ezakamukuzi zishanga aha office za NRM eri kushanga umurwe bukona abandi egomborere zindi ningashe divisions zindi nizanka kachika na nahandi so buri yomwe namanya registrar we yahari kandi nabamanyisa amwereka ngo umwanya gwashimye kuba namushangamo amuhandika